Kei te pā pōuri te iwi o Parihaka Marae, kua whānako hia e te nanakia te mere pounamu a tō rātou tūpuna a te whiti o Rongomai. Hea ki ngā kōrero, mai rāno i te wā i ne hua ai a te whiti o Rongomai, kua noho te mere nei ki runga i tana kohatu whakamaumahara. Ko te pāratei kei runga i ngā ngutu o te iwi me te ture. Nā wai tēnei mahi nanakia i mahi. Ko kia mai rā kia mātou, kāre mātou te kimi, kia whatua koe, kia putātu koe i roto te ware ere. He taongana te whiti i te tituro a te iwi. Koe ni te wāhi tika moa ana taonga o te hietau ka hori he raru. Kei te noo pāpū i te mamaitanga o te iwi wānei, tātu rā ki tō tātou pāpā mātua, ta mukupuna rā o te uiti ko te rangi kōtuku tērā. Ko te nuinga o ngā taonga o te ao tō, kei roto ki ngā whare taonga pēnei e pupuri tiana. Inā ko te mere a te whiti, kua nuku atu i te kotahingau tau, e takautu ana ki runga i tōna kōhatu whakamaumahara, ko te pātei ke i nei, nā wai i hāparu. Te whakapono a te tari prihimana o ngā motu, o tērā wiki ke i whānako ti ai. A mere has been taken from the monument, hugely significant in value and to the local Māori. He maha ngā taonga a te iwi o Parihaka, i tāhei te ngā hoi a Queen Victoria, i ngā rautau kimuri, i te wā i whakaeke i rātau ki runga o Parihaka. Neke atu rā, te tai rau, me te utu o ngā tau mai tōna matingarawa, e no o pai rā ta taonga nei ki tērā wā tāturu ki nānei. I tēnei wā kei te haere tonu ngā rangahau a ngā prihimana o ngā motu me te inui anō ki te hāpori. Kia whakapāutu kia rātau, mea kei te mohi o rātau. Nā wei tēnei mahi mōrikarika. Appealing for any information, anybody to come forward with any information in regards to the mere and who's taken it and where it is now. Ko tango ia, ko kaia tia rā, te taonga mere, o tō tātou puraputi tau e kia tuiti o Rongomai. I roto tōna ko atu wakamaaratanga i Parihaka. Ko te whakapono ngā prihimana o ngā motu, e kore e mutu tā rātau aru i te hunga nā rātau tēnei mahi ki ngā uri o Parihaka. Joe Glenn, Te Karere.